megalayapost.news. Ngajukan mau baik bro, buat ngajubuk kau yakin. Tapi kajing ikai kamu yang leyeng. Ime jurang ban. Kajing skulet kan elam ime sejengai. Ilong nomor wai tahu social media pada stage. Hap leteng ilong kumjo. Ikini kibadi ibabam. Nai isi kini mar kidan la kajongka story. Kidan la kajong ganti isi kitulak hakam jumur kan. Hakam bormet itu. This life is a game. This life is a test. And you all should manifest if you want to be the best. Put in your work ethic. You'll stress. Keep an A game up your game. Don't you ever rest. Know that when you were born, you're blessed. You are chosen. You get up your life in motion. Know that you are the magic potion. And the potion is what you hold them. If you're born, you're chosen. Usamla habanda job Walter Walang pa sentiu di way na kinong rab bapau na katem riboy bala juti pa ba harinsan kum Walter Walang di way na kikon samla wadan sab magajla barkari klasang banithu yu na kasap kapong kabakatpang kabaudan lingba kijing roi rab kiba ula thau hi barbat ban roi ya kijing roi rab bala roi de kibe kinong roi bapau kaprthei usamla habanda job Walter Walang arpa arsenam kakrta uri khon khaddo jangkakong Margarita W sentiu waduba Valerius Ril Nongrum kiba syong basa hagashnong nongpo Riboy district nakaliang Meghalaya Post lo ayo banyakren bodai usamla bodanya kasap ruai rab berbasdang nagarinsan kebarit dari menta lo ayo banyasya menta hakirinsan bakhamhe akri India habaya keren bu samla Walter ulapun pau bu wan nakalong yeng jong kinong put nong tem namar ki men jong u kilong ki batibit bantem bat ban ruai bat kum para simpoi perkhat pat ban long ubei na kinang ruai rap ban mi nagate kalong yeng hadimul asdang ban mi perthei ban na ka jingye shimta jong u haka college week house nam arja arpuar haka por bodong lit class Haribai college lingba kate gerinsan baningkong ula anang ban penjanai ya kasap ruai ka baudan ban ruai haka kitin khasi bat kum juru haka kitin nongwei ni english kaba ula yo banisya menta sa kirinsan gajla bat kaba khamsau tanat shushu kalong ba utei kon samla ula yo banisya menta wa kirinsan ba he akri India ula pelong hamambai Nagaland bat kumtar terter ula itu rubu trang ban kiu shaprang wat ban yo banisya menta hakirinsan ba shabari handai ula ongpat ba ngimdei ban kerki hakunu kanu kakam yo ngi hap shapo namar ki bon gijing bershai bat gijing kala haubriu handai ungit skam ba ki eke baro ki de gijing lam nanti jongblei namar teng teng sngo ban kendandin bagi don kikep kajing do mensim handai ya ka ikabau blei la ai ya kasap hanga ngan nam pensap e ya ka lapon pau ute kon samla kumta kum samla barang khilung bha ulong ru bo juplut bon ki por ban punbun kam yaladi ban laj na gijing snew khamtam gijing di bun boa ringkat gijing seng jing kraw jang ka kmi ka bajudan hasenda jung u ban ai mensim yu u bom dei ban ngop ha gijing di bun boa ban dei ru ban isi ya ki badi boa namar le se kadon gijing tlat ha gijing mo jing berkhat jung ki bat ki don na ka jong ka khana jong jingya linti ha gijing im handai kum ukun samla batip ya ka yeng kasam udang penjanai shishu kumba menta udang don ha kalinti ban pen kre ya gijing roi ba repair ki ba unsa pen mi ula kentu ya ki kon samla kani gejuk ba menta bagi dei ban pikir bha kalinti ya khamtam ban jit ki parlok ki ba aimen sim bat ki ba kentiu yo bangiliat shathliu bat kolong ka ba ban berthat ha ba ubreu ula kni ha gijing million ki basniu Saisim kublish buni pipit ba mga albinos khat bikyu nakaliang Meghalaya Post tumba nakaliang jungi nakapos kapor di jawan ra sepi ban peni kena samla kemudian hak sakopong repair ada kedai kam sport kam roi ni kibe ru mentas ngiru ngidan hane apo nampo apo saja man apo kayeng jong samla wata walang ban yalam sepi sapang kasap kapang kebai dan menta ale bani ngap sapang kasap ni subah tai kitet sa sapang jong sapang berkum jong pi kasa jong pi kakerteng pi matai kitet kong siap mai kumlei ya Meghalaya Post kebalawan ne berbagai ya kakerteng jong adi Walter Walang dari beberapa artis nakaliang jong ngadoni e banong ki khana kot kan itu bi ngadai hip hop artis bagalami akasin how no ba artrek araja apa ngala sedang mempelajari ki jingwai ba kunta ngasapoi hakane ka kijak ka mapoi kunta hakajing persang ki ki jingwai ba sedang ruan kombat ka mano makilang dun ruan mo ba motivate hai ki ruan ki ba motivate ya kidei kumutupa nasi sang baru yudax
menyak kejing sisa mencuap perbangan red ada yang unong ruai hadin dengan ladap segi kerta kibakarsan kan terus nem azam bersama lagi pop te kane kejing poi jonga sakai pop kane tang hai pori bakendiat bat kane kejing punya ublei benalor ublei ulong besar kane kejing punya jongo kasap poi hangne ngasil por yang ada bangan sutu bangan study kai pop pembahasan snem ngamsum lale ya kane ngamsum lami bangan plat jiwa kem study kem nga ngajupule ki hip hop magazines ngajupule ki stories ngajupule ki films ngajupule ki reaction video shibun but akan mau por lockdown ka positive side ng lockdown kadi ko ka por ka bangyo la bangin syong hayeng bangin like bangmi sabar niyo ban spend time hake ka bangin stunat te ngashim ya ka lockdown but hatu ko por ngashim ya kala bangyo ban study life ko te ngawan na kay ngasem ro kadi kay ngasem ka ba ngila na matin paring ngawan na kay ngasem ro music family te akan sisa na ro kana kana kumong mene ngari nong roy ngarwai na ro kata ka kendai hadu kandreo te ngaru le tela de ngak kampoi jingbut ne ngak kampoi perkat da haying ro ngak kampoi perkat ba ngan poi sakai ko ngak mau ko perbangan sedang ko ni ngak kumno poi sakai ko ma abang lewan behe mesan hakam oh penting ngasih skap bro penting juga te kontak kajingmi jongaru ngai kulei katen moy katen mak kawani kong ngarwai ni kong dua for boy college suite hau November ajar apa katu mak kari first time ngaki hasti kum berapa kadairu kajing push jong way nakinong ilam simbalang apa ribuan district sama jisen nok sambung kadang mau itu klimat pa ikut yang apa stage te hakajing long nervous ma akan stage show aslam te akan iong yang aba balik pinsu saput haju balik pinsu wai tang hakmat juni ne kwa ip makin rawai hakmat pa supun iya kasat kwa pidan nomor pinsu apa Instagram ngasih like ki basketball video special akan sebuah te andang ada perform ngayo si video lagi parlok berkiran pelak apa Instagram tengah kerman bak tang makin syui ki bro ba ngade bangalang ban roy rap ma te kamtep pat bak atuga video ka blow orne ka viral te kuntai ka jinya tiga sedang ban ngai ku blero ya kasnong sneng baka de ka we kasnong ka bani kong tam bang sa korwai te nang tai ka sa jinya ti juma halu ta ka baki ang ba ka jui na ki pa kata ngade ka ka ba nasku kajing kerku ba bangayo nang boleh kan ikam tiat jong ka kamro ajongan kajing pau nam kamlong e la dangam yo re kajing lagi pat ba lagi napos nong napo thau bat kunjur na ingsem kaban kong tam kalong ka kadiga support ka bangayo lagi pat ba ka ba push yang aman la kapor ting ting kum kinong ruai ngiru ngidon lagi kep ki bangi pang sitom ne ngidon lagi jing e ma te ngajulak pat baki brio ki supporters kamtam online bai kendo kijukli se pija si epidon dengan pelajar ruai, te ngayo jong ada buru beri pelajar lagi, baik dengan mitur beri pelajar, nama lagi kila mana ipor yang ngar mandi mana mana ipor lagi, ngam jungai tu kata kentian bau ba buru bukan, dan nama sisin bau, ia adalah dari setelah lagi keboleh, dan ya no ngilak iban pelajar kapor, te kumta ngajuri pelajar kita bau man lah kasni, man lah ka, kenta mau oni kafun, te ngayo teng kijing dua ini kipat ba, masih long emosional macam teng bangam like kita let's say ngam tahu yang ina kemudian let's say tentang kibru kibajan kim ai support yang ane kim tah kipot khamtam ni kipot berang sedang tambah kipat bapan kibangam itu ki ai kajing joki yang taruh lembah kisui yang atang mengarwai te namar ngakan mau ngajukan mau bro bat ngajubu ko yaki te kajing kai kamang leyeng ime jurong ba kajing skuret kanelam ime sejingai namar bon sen ro aju sutu ilo jong kum nong roai namar bon kinong roai ngidan am aju sutu ko kum kinong roai ngilong nong roai ta po social media pada stage hap the ngilong kumjo te kajingi anti jonga naru sedang hadu menta ngapersyang ilo jong bangan long sure hoi ngam tip ngalong nam kunta tambang ngapersyang kat bangala ai bangan jong ngapersyang kijing roai ki bang tho haswa bangan mi ngadon tak artli kijing roai tho te hadin bangami la satho
kijing ruai ka te hadu mentah kijing ruai ki bangat ho ala ladang kenang bat ki bangala remix bat ki bangala ki remix bat ki original kita pun masih spa art pula tele kijing ruai kena kan dia jong lai senang muda terus kowe mas kenapa ide keteng PVP on water water film tai ka jingmut di water kemudian water kadeka hajing sisa kadeka keteng jonga kaba ibu ime ba jonga ka keteng sisa jonga dan penting ba sai kadai haman da jong water wala pastil dia ngasim ya itu middle name buat ngasim ya ijat ingkong na kemut ndrai ban bu stage name ya kata keteng ang ba jadi bangala plot video lemba kata keteng tekalan ngala next no ni kata hajing sisa water kadeka keteng kuit ka balang katolik te Walter di using berikut te langsung kemen haru bai mei ibu yang aku kata kerteng kaba ngan sutu la jong lada ngaya hano kon tiru ngadi banyak baik esnem ape hari jinga di jong pima squad kali kowe kidon em ki bre bi ban sim ke ye pin but hatu kidon em ki bakren ben pima hani jinga di jong pin akan ladang keren kata akan mau kipor ke bangan sedang barang-barang apa sedang yang kan bakam kibun bang jume oke te ngam konyok mensim ngam dong kita di bang beli kena langsung tu ba ke kebetulan apa juga kasa ay apa juga nomor kemaju ngong ipi mana wan nak yang kesem yo hikai te email yang isya hikai ba bila long was murid always be kind te lala kilong kibru lala kim support nile le ba pan ban ki nang ba kinui te ngam thau ye no ngam thau ye no akan mau ro kapur basdang sedang kibru ki ba meduna hanta meduna ka flow meduna ki lyrics ne duna ne hanta te kata ro kadi kaji siapa na pathan ba kata ade ke lo ji kai nomor ngi kibru kat bangi dang mikis ni hanta ngi dang level up te ngasmu tu hanta ba kadai sisa kata ko ki ong hajaka bangan semuram asim kelai kata ku motivation ba sisin kasni ngan la manok bobiang ya sia kan kamera tambang ngam 4 la arban kam hadu antar namar hajing menjudan jingkut nangi kata nga im lumba kelai tiliki slogan never stop learning never stop studying and never stop listening tasakwe ke jing emma lumba namar kani ke jarwai hip hop ma kumphike rapas ni hane po jala jing idang dunama ta halo ko tu bidon no ngam pada baki duna kirapas hani ngai kibun tambah kai ga pelong iki bikin randin ngalalap ki parok majong ki artis marwai kai pelong iki bikin randin nama ba kaduna prakalan te kai hop kade ke ba hadu menta hakari kasih jung ibaki bro ki pada petan nomor ngaruh yang jong hapon bangarwai men suapar bang pati pe hop apa kan ba kai hop kade ka gang system music kan tap music tak hadu yang la snap nomor aku mah haji mau kedon ke basnim kadang ke bawah atau kai hop kalau muta nomor kai hop ni kira pon diberi bakal ke black culture and then kadika movement utai kaba tangane ka genre ka bang yo bangin ban express ke bang snow te kadon ka good side ka bad side to ka ka show hangi choose ya kalau tiga te ladang yo menta pio menta ba kira pos punya utai kibun ajing sya kibun ba tambah angin skam lomba kanero kiba pe yakane ki organizers kiba pe yakane pin nang ya elat ki kiba partis ay ki bakin kernya kajing sisa lomba mic te kenang bakin nomor ki voice nam ta ki voiceless te hapom ni ngalaya ki donam ki nong ruai kiba bala pau ko mupi ki bala welcome sekhmat kibun ha hiru ha ki bala yang sekhmat nila ban yu ikum ya rebel muta syarat rebel ni rebel muta ngidan banrap ngidan banjong member afilia ikas bulan te kine kideki nongruai ki bala pramti ngaru akapur bang sedang maju look up iki nasi pe example laki nasi snap ki jura ki te kuntai kay laming kumba nolong ta batai ni lihat ba hapo jelahi ma hapo jelahi kai garansan hai kai garansan pila perform karinsan kapo jela ka bahe do mangala yo perform ka deka Ciri Blossom Festival
yo men perform house nam araja rafulai house nam wana new akan mau atau ke klimat ro kajing kemen jonga mga yo ya kan entrance habo festival nama ngarang mi dang kenai benai atau ke por ngapa ada batang sistem ro te kadi kawe galat ka ba ailat yang abangan kentiu le jong kam salor te ngai kabli ke organizer so joka silosam gromski te kiwe ki festival ngala perform hapo buka fiesta ka balong hapo juai kiwan ki international artist hantaro te bat ka sojar festival kali kawe ka mga perform seperti kapur asam te kiri kita Terkum di national level sudah ini. Kita sabar jong ka state bun ngalawan perform hapo asam bun tili kishu sa asam ka kalakar the next kalakar asam ngala perform hanagalan ngala perform ka Hornbill festival but ngalawan perform sa Delhi anta dang mention benai ro ngalawan perform na Mumbai Ngai itu ka show yang people Mumbai mak hit. Di ba itu ki fan mon tu ki long supportive wa ki long ite pi. Pilan mata gitu di fan mana stu ini benar. Karena ka show bang show ban Mumbai kade ka show ka ba kimpat jubu ke artis te langsung babak ro bang yo nong manikong te ki khasi jungi sabar ki kham duna hakikam sobat nama kilit sabar ni track te ngas dokumen ro por bang apo sete claim expect hajing sisa nama ngia perform sangat kidol ki artis na po Mizoram na Maipur te hakapor bang apo sete ngayo ko phone call bat text na ki kasih badan sete kisindang ko kedan te kila text nga ba aning dokumen mo dan ngi artis te kunta kiyawan kata kadiga sing ka banikong atra kiyawan kunta ko jaka barwai te Terus kau yang aku angkli memang ini people nggak t-shirt top black connection mah ka sudah ingat big shout out ya ka black connection ro kane ka tim jua the black connection talent ka bala manage tahu Alan Robertson ibaderu event manager jua kane ka tim kade na po Delhi base Impal Mizoram Manipur te kajing kendu jua ya Alan ro tra jua kane ka black connection kade ya ka por ba ikor wa yang Delhi te kaja no ba isu tenan isu i kanga nama teng pi kajingan ti jonga ko norway kam de than ka kamroi bat kasap ka bangidon ta kade ka connection bangidon ki bro in reality ke katuka connection bangi connect katuka klimat ni connect ni su i lalong ko nan jonga ila wan sanero ila wan sa sanero te kunta iru ira ba tim ni ba kim bu lang no yang boga black connection but menta kat kisus bangale but social media represent ka black connection talent wah final perform kelen kani kalau dia lat kamai jumpi na si kita dan we kamu kitre ada mikirnya kata kali ka kamrua juga kala ai jumto yang sebun haklat kamairu ngam kuan perform sama maju perform lagi Hanoi East area maju perform di street aku still ajong te ka ai ngarap sisa tangba hoi ngaya kabyang baru hiru yung siwe tangba ngamda perkatan ya kapisa nomor ba sisin bang perkat bisa palan atrai baru kau ini te kawan sejujat te kajingnya inti jonga kade mentah November nandap lesnem te ngasutu yung lejong bang ngampat de tan man kerki yakin kiki baru hoi kajing siu mo kabyang baru tangba ngap pan bu halade pat bangam de ban kerkitan lalade hakane kakam ni haji ni hanu pada kalian ro te kunta yang ada keren tu dah kita don ki project ni kita dua ada kita tahun tak ngalale kau ka small announcement ya kata kadang ke big project ka bangadang gua kunta te ngakermen ba kan deploy ba ki kam kinyat be tengah hilang itu ini project dan PP dah bisa jangan jong ni video dengar ni ba film kumba kan lai pawana ka sekilo tegadi na lajong tamat ki bondo ki bayarap ya bayarap ang sponsors ka pen semua ki ka jing tuna ya
teki raman sponsors ki raman ngas mu hai kini ki sponsors tu ki ba ngayo kim de kinong sponsors nga ngas mu ki men ki lai kini banang ne na po hi te ngam la ban yo kerteng na maklai bon tamba pitip hi yano nakran no pila batai ni mana mo perform ke sam no per ko national no te ni ko bantik pidan ham kata ka jingang not mo berpin kan nang pau susu berpin perform pada internationally udah kan ni kata hoi na thrang ba hero bangan boy international level tamba mo au ne tambe ban kerke ma ki baro wada na kerke bisa hap sapo deh kawai ru apa ban kan hang ne bangan pensai ngadi English apa hoi ting na sik pala ki khasi content ngala julia ka kalau language ni hoi language ala jumat ro tamba apa besut baki bro ki ba ki basla na ki smu ba umdei ba ngam burong mela ka tutin namar la kili mentay nga ba ngan poy apa ngan poy em sa international level kamon ngadang apa poy international ngamla ne tin jong a phi ban le ka tin English te ngam tip ya jong lo ngan poy sa tamba kai ya ka bangala man la kasmi ngan persan huru ngan tristom ban ngan ya ka kerti ka badai ngan persan mi huru ngan long sebrek mana ngampak long ngan persan te hoi ngan kwa ngan poy international level te lomba support ka bang ayo kita ba menta ta kena pinang support ba nganai nguru blay ba unang kerku yang na ki supporters ki manang wan susu te menta pidan ta ka po international ma mas ko bantik tang ko we na jela jom but international tertentang we no way ba pi apes tang na jela but international wah na way hip hop ni mo yo life set na po still la jong unong luai ba na jusna ba na house na di ru perla jong jong ba long ko comment jong basis ka ba i banjong te badang asnap kar kirap khasipan wala dangam dale than ro na jusna kirap khasi dang asnap kirap khasi ro dan we biang ro parlok jonga iba bu stage nem krap kan kini angur kini kini ora ki bang jusna ba na po jela jong te ladang POP pikli yang internationally kinongwa ki bang jusna ba hadu menta ki bun ba dengan mention tang santili sanut ki ba jusna ba basis ngam ba jikol untuk basis ngam ba kendrek tupak te ki jura ki bare mi jong jusna udex ban drink jusna ba te start bol no ni pi plum ne nomor ada jela jumi ini tang jela seplak di kena sembilan tadi ngok hang drops jing di buah ikam sneo ini mereka ini perlu piba pilam kiat nak ni bro kata ke bengkong lu dan sim yang email bagi kayak ngesen berapa weh email ni kamtam ju hikayat ngaba yakini kibadi ibaba naik isi kinama kidan lakajongka story kita nak kajong ganti si kita nak jumpa kan hak bormet oke tambalo kaba pelat yang anu tapa ketika mon bajuat yang ahi nasmutu ba kamanto yang abangan pensubha yang lajong hakikam snio namar ba kamara kelate yang jinjot yang taruh mana de kumunora nai kumu brio kawara jinjot abar yang te kaba pelat yang kita kadai kawai kaba ipun kami lajong te komentar lainmu mulai ba ailat nga mga long way tinumba kanero kajing ikan bro hako music bro kalap kaburkam kapan ka penuh di kapor te kajing sa studio sa shoot sa video shooting kini ba baju perut pong malakasi te kita hingga lain bat kamtang ka ban ko pang kadika parlok nomor ba akan mau kiper barang sedang hak kiper barang sedang klaim kiper lok anu long hero semua long nama ndi banga theur ni lor mo hakapon wala sedang dan aying ro wala dang awan kan music family dang akidang lungo ba kumno rapper nama ni sanete kota am te ngam ngak suram dang akam dang asim ba ngan fresh tong bai kana mana aying ro kini yo iba kalongkam kana kam ayat te kan mat ki parlok jonga kam da jebeten nama klai pun pala pitip hi yang makan kan di parlok tu
nganum poi hadu kapsi mentah hadu mentah kibun ki videographers ki photographers ki bawan teks yang apa ki shoot video ki pen apa dua panjang mentah tamba ngai na jong show bangan ngasai sundel atun kamera itu ngasai sundel te kat banganang hikai ki parok na jong te hadu mentah ngapa ba yung parlok na track PCI yang punya video sebab masih tahu apa kut directed by Lucy Drake tahu parlok jo hadu mentang masih shoot di tah te hangtang langsung cuba ki parlok madu kasih ke sedang hadu mentang ki klem semla randin hakapor ke bang parlong iru kidan banga hakapor bang ngalalong kemudian mental kidan banga te ngaru langsung cuba klem matiru ngan poira iru nanu bang nadu pas sedang kini maki ki ba aing tiang hadu kapisa pilan jaga jinduna jong amani studio room chua kisia alaban ai tinta ki lu ki ai mentai ki ai na te langsung cuba hakipat ba lese ngadi unong ruai tambah hakipat ngadi para joki bisa tip bisa semua begini unong ruai hip hop gini apa mah masih dah ngaji om bagi mau bagi meneksut tu antichrist mah kumpi ba ngam jeli ba kan ke kam pi dan slot tu ya kata ka minta ngam sutu ba kidu kita minta babaliru kata ka topik kawan nomor orang ini satu metal music ko mula menang berapa kita rock kita metal kita berat nomor ngaruh kawan ini semua dan makin atem apa ye te kita metal heavy metal itu tambah kami sistem kau kita dapat sekali tangkal hukum berwajib ki nomor bakal too deep te ngam kenya bakal hukum ta nomor kene kejing jelai juga kejing mana beman hapok ka music industry ka dehi na obreo na ngasin uta ka dehi na pita nomor menta lada nga grupo ra ka kamro ai tenteng nang jawab kan ngamdon ting kipor bang lap shu bande sin manero tamba hang tabat kam define re yang aba kumu breo ta bang poi sa kay manero mot pa di no ba man tang ngaro ta nomor kapakut kasni ka jing doai ta ka bang ayakan ubule selo nomor hakana wono klimar ro ngamju klep bangan aingut ible na aingut bihiru ible hadu kesni bumata nomor ba kemo ngan nong dan mengalong ro nakaliam jingiru mau tani na song khna pingi kwai mani snow shikten kaltin ni tiki jarwai ba jarwai ba skata kadang gawi ka lain ka bang atho aku ke jarwai ka ba kalong kumne this life is a game, this life is a test, and you all should manifest if you want to be the best. Put in your work ethic, you'll stress. Keep an A game up your game, don't you ever rest. Know that when you were born, you're blessed. You are chosen. You get up your life in motion. Know that you are the magic potion, and the potion is what you hold them. If you're born, you're chosen. Terus alam ni jemut sepam di lain. Ngan batay kasi kanya kajing kadi kates te kasyong happy na marba hapor ka papika pila ni lupa wala sakku pila don lupa la kasak kapang pila don lupa la katalen te wat juran din naki jing ki bapidon namar phibat ya kan magic potion ka ba hakti jong phi hakajing jong phi te pentre kam ya ta magic potion khnang ba ni okai yu so bathiam pila pen snor singi ma pi kwa ban pau kham khmat bat ban long nong roi ba pau international te kuma pen pau ki project e mne pila ma pi dan jinglut ke bobon pi dan kampan am ka government support na lian phi aga hajing sisa wa ni kum ki artis ni don kam mahiro ya kata nama ni don hapo ka jala ban ni don kamro ka support na jala ban ka support ka ba kurang ni yo na jala di lembaga government support te hoi na thang pelap ban yo kata dengan kemen balung ba ka lak patai nin yo ban ni kum ki artis ni yo ya kata kala mana ndai tang yanga daya barok ki artis in general ka ni kata terus aku ima satu gila keren ni kuma pi ong pi menema pi long anti drugs te ke ke message ka ku ang ai shaki khna samna ma pi ing ta jala jungi ka ngop ha ni drug ke message na kalem pi kung way from la na ni ka thain ri boy ke message ku ang ai samna kum way samla kum ju parlok para jo jong pi unong song snong pakwa ban bismo shapi ba kajinge anti haki drugs hakadi kiat haka
jingim pathar kan yalam ya pi shaka jingjat perkhat ya kaying gasem perkhat ya kai ka ba phile bakla ma pi kajing sutna chu pi ne kajing long addictive jam pi kawra jing sni ya baro ngam thau ye ki drug addict ru habang kan ne kane lada pi pe jangan ru ka pin suchu ba kadon bi kala lada pi dan ka man majuat kan ma ban bu jing doai nama klem ublei nginum long rawat tang di peru te long ba ibas ngoren ya bet ban kham tam hang ka mana ka we ka message kum unong roi shakin nong roi bat shakin nong la ki banam mi kin bun ba ki jing kin bun ba ki jing sha head ha ki online ki haters kin don tang ba what ju kwa ban ya reply lang si comment ni ki pelong ki bakin kelaban ban no ki support jong pina mara ba kut kas ni de ki breu midon kam ka jing atli midon kam ka jing trelang namar ba kut kas ni pi pindon kam nga ba ngar ban kam pi te kumne ba pi ong ki dan pi nong rawai hip hop ma ki ba kwa ban jam khmat ko ma long pi ndre ki kan ran dem no bun ki namar ka jing bun ki jing kai ka message pada ba pi kwa ang ai ki kumbang ong ne kala kawai kali kalur ka jing dunak la do kala tang ba ngaru lengba kan dengan express ke ka ba ngaja timo ngaru mensua kan no ngami umat kan no nga susi habanga apply issues ngamyo ne apply ki jingrai kidon kiteng ki jingrai kimia kumbang expect bania tangba hajing him pinum yo ra uso mathiam bai pinyo uso ba sniro tangba kasong happy pat ba pinle kumno ya ka jing lojong namar kumaki jong ki kitin kasi ndai mensua lada hapok ria udon uso ba pinbu uso put lut kiso ba khai te pina ban weng la jong na kajing sungkut lat ba ngidi bendan me kajing kerman nau banalo ba lada pintre sitom pin sayo bi uso bathiam namar uble no merap ki bro yo merap la jong ba kan mau kasap kan ban poi ri shi ru kajing tre sitom kan pin poi fish ka thong kuma ki jong tem pharang hard work beats talent when talent doesn't work hard kajing tre sitom ka pili me kasap lada kasap ka tre sitom te tangitai. I go by the name of Walter Wallam. I'm a hip hop artist all the way from Shillong, Meghalaya. Make some noise! MeghalayaPost.news